Sanibona, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ukudweba kwemigqa nge-slope-intercept form. Lana sicele ukuthi sidwebe u-y olingana no-half u-1 over 2x wesusa ngo-2. Uma ubona isibalo esinje noma i-equation enje, lokhu kubizwa nge-slope-intercept form. Indlela ejwayelekile yokubhala lokhu yilena ethi u-y ulingana no-mx ohlanganiswe no-b. Lapho-ke u-m wethu uba yi-slope, lo m lona ngibhale la, u-m umele islope u-1 over 3 islope sethu lana, uyambona u-m wethu ungu-1 over 3. Bese lana u-b wethu umele i-y-intercept. I-y-intercept yethu ngu-2 njengoba ubona kulesibalo lesi abasinikeze sona. Ngoba uyazi ukuthi i-y-intercept uyithola uma u-x engu-0. Uma u-x engu-0 lana sizosala uma singafaka u-x la, uma singafaka u-0 laphayana ku-x lapha sizosala no-0 ngale, bese sisala no-b. Ngakho-ke sizoba no-y olingana no-b. Yilokhu esizosala nako uma sithathe u-x samenza u-0. Iyona i-y-intercept yethu, uzosinikeza i-y-intercept yethu-ke leyo. Manje-ke lana sinephoyinti lana, iphoyinti lethu lingu-0 no-2. Manje-ke sizoya lana ku-graph yethu. Uma siya lana ku-graph yethu, iphoyinti lethu sizolibeka ku-2 ongaba khona la. Sibeke kanje ukuthi ngu-0 kuma-y-axis ngu-0 no-2. U-x ungu-0, u-y ungu-2. Lokhu kusitshelani? Lokhu kusitshela ukuthi islope sethu, singashintsha kangakanani ku-y wethu. Lokhu kuchaza ukuthi islope sethu singashintsha kangakanani ku-y wethu. Yiliphi ushintsho luka-x? Yiliphi ushintsho luka-x lana? Lokhu kusitshela ukuthi uma ushintsho lana lusitshela ukuthi u-1 over 3 uyi-slope. Sitshela ukuthi u-1 over 3 wethu uyi-slope kanjena lana. Bese-ke lokhu kuchaza ukuthi ushintsho luka-y ludividwa ngoshintsho luka-x, noma inguquko ka-y ehlukaniswa ngenguquko yaka-x, uyena u-y over 3 lona islope sethu. Enye indlela ongayicabanga lana, uma u-x ashintsha ngo-3, u-y uzoshintsha ngo-1. Iyona enye indlela ongayicabanga lana. Ithi ngikudwebe lokhu ukuze uzokubona lana. Masithi uma u-x wethu eshintsha ngo-3, kusho ukuthi sizoya ka-3 ngapha esandleni sokudla, bese sikhuphuka kanye kanje, iphoyinti lethu libe khona la, bese sikhuphuka kanye. Nakhona wenze kanjalo, uye ka-3 esandleni sokudla, ukhuphuke kanye, iphoyinti libe lapho. Wehle mawuza ngapha emuva, uye emuva ka-3, wehle kanye, iphoyinti libe la. Uye emuva ka-3, wehle kanye. Ilona iphoyinti ozolithola kanje nako-ke lana. Uye emuva uze ufike la, wehle kanye, bese-ke umugqa wethu uzobukeka kanje uma sesihlanganisa la. Sihlanganisa lamaphoyinti lawa, umugqa wethu uzoba yinto ebukeka kanje. Awuqondile lo mugqa, kodwa ngiyathemba uzobona uzobukeka kanje. Iwona-ke lona i-equation yethu ye-slope. Siqedile. Ungakhohlwa ukusivakashela kwa-Click Maths futhi uthole ezinye izibonelo eziningi, uzilolonge nathi ngezibalo zethu.